clear tu te chibai ve kule tun tum kan video a chuanin Intelligence Bureau Ministry of Home Affairs waya Security Assistant Executive le MTS Hnaruak dil thei chungchang kan en ho le don ani Tuntuma Security Assistant Executive le MTS Hnaruak sungsung sa thi post sangkha zaruk somsari le pakhat ania India ram chung state sanga post ruak zat state wise post vacancy hi chipchiar takin advertisement a oma kan lo bi chiang don nia tuntuma hian Mizoram chau ni lo Mizo zo na thak zo fa state sanga omten kan dil thei turang chi kha karon tar lang tel don ani Mizoram Kwatabi ka hianin Subsidiary Intelligence Bureau SIB headquarters aizola omin post ruak zat hi post pakwa ania chuta chuanin Security Assistant Executive hi post pasari multitasking staff MTS post pahni arwakani Manipura hianin post somle pasari arwaka Security Assistant Executive hi post somle panga ania MTS post pahni ani Tripura Agartala hianin post somle paruk arwaka Security Assistant Executive hi post somle pali ania MTS hi post pahni arwak pokani tichuan Nagalena Kohima SIB headquarters ania post somle pahni arwaka Security Assistant Executive post pakwa arwaka multitasking staff hi post pathum arwak bokani Assama Dibrugarh le Guwahati ate ania post somnga le pahni arwaka Security Assistant Executive post somli le pasari MTS post panga te arwakani hlochungcha han en leila Security Assistant Executive hianin level 3 pay level 3 sing ni sangkha jasari atanga singruk le sangkwa le zain kar an hlodona multitasking staff hianin level 1 chuchu singkha sangria atanga singa sangruk le zakoin kar an hlodona ni chuba ka chuanin special security allowance antia 20% of basic pay thatin khanin hlo an latel don bokani thiam na ngai te deal tura thiam na ngai te en leila Security Assistant le MTS na deal tur chuanin class 10 pass metric pass ni angai ani tin mani chen na domicile certificate kan nei na state a chi khanin hemin ha hi deal theya state dangtan state danga khanin kan va apply theilo tina ni chu local language local dialect kan ti regional language ang chi kha thiam nge nge ngai boka tin du thu sama chuanin intelligence na lampanga tonhriat nei emo pian pui thiam na khatiang lampanga pian pui thiam na fin na neyang chi te khadu sak an ni don ani local language regional language and dialect kan tiang chi khan en taila Mizoram bi ka chuanin lai tong mara pang bru Burmese kan tiang chi te khathiam ngaya Manipura chuanin tangkhul kan ti te mau anal maring thado paite zo tong kan tiang chi khathiam ngaya Assama chuanin kuki mar paite Manipuri meitei khasi kan tiang chi te tin Nagalena chuanin kuki angami kan tiang chi hote chi sang sang kha ngaya Tripura chuanin Bangla Lusai meitei kan tiang chi te kha thiam angai bokani kanhria tu chu Mizoram bi ka hianin local language a Mizo ti alang lawa Manipura po hianin Manipuri meitei kan tiang chi khalang lo boka kahria sualo chuanin tuna hianin Manipur hian central a hianin complain an thelu tin kahria tin state then khata te po complain awmani diklo am nwala wang khanin Mizoram po hianin kan complain tura kan ngaya advertisement tharar anon ti chuak le tura ngaila kumbi thlia age limit than en leila Security Assistant Executive deal tur chuanin kumsom ni pasari ai upalo ni ngaya keini STSC tan kumsom thum pani thleng tan deal thei don ani MTS multitasking staff na deal tur chuan kumsom pariat atanga somni le panga in kar ni ngaya keini STSC tan kumsom thum thlengin an deal thei don ani selection process scheme of exam khan en le taila tier 1 tier 2 le tier 3 a thensan ani a tier 1 a hianin online exam ani don ani MCQ vekani anga objective type question ani don ani 100 marks apuanga darkar khachung chan tur ani don ani syllabus a chuanin general awareness 20 marks quantitative aptitude 20 marks numerical logical reasoning 20 marks English language 20 marks general studies 20 marks te ani don ani tichuanin negative mark om dona question pakhati diklawa khanin 0.25 marks zel khan kat don ani tier 2 a hianin
tier 2 hi offline exam ani dona translation of passage chu 500 words vel ani dona khami kha local language to english a convert tu ani dona ni translate tu ani dona ni ti chuanin local language passage 500 words kha english a translate tur ani bokani ti chuan kha khanin 40 marks puanga darkar kha chung chan tur ani dona ni tier 2 a tho hianin security assistant big tanin spoken ability test kha omdona marks so mapudona ni MTS na tan kha chuanin angai lawani tier 2 hi qualifying marks omdona tier 2 a hianin SA security assistant executive tan khanin full marks somnga khanin 20 marks pu ngai dona ni tin MTS tan 40 marks full mark a khanin 16 mark mu ngai dona ni tier 3 hi personal interview ani dona 50 marks personal interview hi ani pu dona ni apply dan turhan en leila application hi online atanga ti turania official website www.mha.gov.in mo www.ncs.gov.in mo apply turani donani link hi video description a hianin kada akan lo check out donia application form fill up hi November tun thla November ninga atanga November ni somni le panga thleng ti thei nia tarlana nia ma se November ni li sahni le somni pani khan Ministry of Home Affairs chuan advertisement aron chua thut maya an withdraw le thu khan ron chua thut mai ni hei hi achan ni omalang chu state trend khata khanin local language regional language kan tiang chi kha dialect ho kha zia diklo ti diklo om wang khanin complain aluta chu wang chuanin an withdraw free ti ani bokani an soizel dan chuanin November thatop lam November ni somni atang hianin advertisement anon ti chuak thale tura an ngaya engpo chuni se pozat le Hnaruak shrim hi chu an cancel don lawa correction anon ti zo apply tran thei hunte tin khatiang chi details kha anon fix thale donani be sei dan chuanin December thatilama hianin application form hi fill up tran thei be sei ani bokani exam fee hi cheng somnga ani dona recruitment processing fee hi cheng zali le somnga choi angai don bokani kan soita kang khanin engpo chuni se advertisement anon ti chwale huna video kanon siam le dona kan lo ngai chang thau don nia